chỉ bay ule March niria tania Kim Jong Un farnu Kim Ya Jong chuan US le South Korea avau vele ta riap mai North Korea ram ho tu Kim Jong Un farnu Kim Ya Jong chuan nimin khan United States le South Korea chu vawin ram pahni telaka atul anga chan let na peturin an ram chu a in pe reng ti asoyani US le South Korea sipai ta hian tun hnaya joint military drill an nei fawa tun thatop lama hian joint exercise lian ber nei tumin anin buat sai mek boka joint exercise an nei thin hi North Korea ram chuan angai mo hlemaya voi tam tak alo soi sel to ani thotan ni khan Korean Peninsula a US chuan nuclear ral thuam phur thei B-52 bomber a thotira hei wang hian Kim Ya Jong chuan thu chua aron siam hal zata eng angam palak nge an tumero asoi lang lo ma se North Korea hian US le South Korea military drill nei thin hi an rambe na tura anin buat sai na anga apu thina wangin ama po in drill an nei lai hian missile alo enchin fo to thina ni Kim Ya Jong chuan US le adu duwa thunun thei South Korea sipai te chet tat dan chu uluk takin kan lo thlir renga atul anga rang taka che chuak turin kanin ral ring renga ni ti in athu chua hian atar langani February thla khan Kim Ya Jong hian Pacific chu North Korea ta na firing range sa siama alo vau bok an missile enchin te ka thak sak an ni chuan indo puan na anga an ngai don ti te po asoyani Kim Ya Jong hi anutra Kim Jong Un rorel na nuaya din mun poimo tak chel mekin anutra pa thak thei turam bitam takrin ani rorel lai Workers Party of Korea WPKA Publicity and Information Department Deputy Department Director ni in kumsang ni som ni pakhat September tha atang khan State Affairs Commission of North Korea a member tan ruat ani boka he panela meiche chun hi ani bokani Turkey aliang hingin thillati chiat chu US dollar tluk le ding on za chuang hu watling ti UN agency chuan puang United Nations Development Program chuan February ni ruka Turkey ramalir hingin chiat narap thak tak athena thillati chiat lu jong chu US dollar tluk le ding on za chuang hu watling ti asoi UNDP official Louisa Winton chuan nimin khan press conference sanaya hei hi soin Turkey sarkar le atho puiram dangten lir ngin thilati chiat rang te an chut na atangin thil chia lu jong hi US dollar tluk le ding on za chuang hu atling to ani ti in hei hi March ni som paruka Brussels Belgium a Turkey le Syria ta na donor conference nei tura po be chana an mang don ti asoi bok Turkey le Syria rama magnitude 7.8 na a lir ngin chiat na athena thi hi mi singa le sang hi le zariat chuang ni in heng jinga mi sing le sang ruk za chu Turkey rama mi ni in Syria rama mi sang ruk le za sari velan thi ni asoyani helir hing hian Turkey rama cheng jinga za asom paruk vela ngonga mi makta doi khat le point nga vel chen na nei lovin anom pha mi in UN chuan asoi lir hing na tak athena tanga thakhat nuwa nimin thleng khan mitam tak chu khosak na mumal nei lovin an la oma heng mi te chom dol na tur hian US dollar tluk le dingon khat chu man mo taka mamo ani thu United Nations official chuan asoi lir hing tuarte omlai lok tir na mun te hi athiang hlim tok lowa wangin hri te aleng ti an soya puanin chu mamo belzel alani anti Pakistanin Prime Minister Louis Imran Khan thusoi ti chua an khabur Pakistan Electronic Media Regulatory Authority PEMRA chuan anram Prime Minister Louis Imran Khan thusoi chu electronic media a ti chua akhap mak khapna thupe khi pathian ni khan ti chuakin thotan nia tang khan man tran ania he khapna hian Imran Khan a thusoi record le live speech a huam vek ani nikum April tha a no confidence vote manga Pakistan Prime Minister ani na atanga pai thak Pakistan Tehreek-e-Insaf
PTI ho tu Imran Khan hian pai thak ani nuwa Prime Minister Nawaz Sharif le akai ruai sarkar baka anram sipai ta chun natakina beizui rengani sarkar beina ati chu phong nuwa he khapna thupe khi siam ani zui ta ani media regulator chuan Imran Khan hian sarkar thunei tu tele institution ta chu thubel chian dol lo le om zanei lo manga abe chun zom renga wangin athu soi ti chu khapna hi asiam ani ti atar lang Imran Khan chuan ram chung dan le thupek ti chathei turin mi puitaril ruwa state institution le officer ta puat na tu tumin thu asoyani ati he khapna thupek zom lova Imran Khan thu soi ti chuak lui ta chu unlicensed li sak an ni don ti asoi bokani heti la hian PTI chuan khapna thupek ti chua hi an pom ve lo ti soin an party ho tu Fawad Chowdhury chuan hethil hi provincial pahnia assembly in than lo om tura sarkar chuan PTI an chak a hlau zia alan tir na mai ani ati pemra hian nikum November thla khan Imran Khan thu soi le press conference anei te chu television channel ati chua alo khap to boka mase social na anasata wangin sarkar lai pui chuan khapna thupe khi ti chu ani to ma se asut le ngal ani Indian Army chuan Nimin Khan French Army nen join military exercise Finjax 23 an nei vele ta join military exercise ni o turni in voina chunjom ani anga Kerala a Thiruvananthapuram Pongodi military station an nei ani rampani ten military exercise an nei dun trum khatna a hian Thiruvananthapuram base Indian Army le French 6 Light Armor Brigade company group te an telani French contingent hian thotan ni khan Kerala hi an thleng to a officer paruk le sipai za som pakhat an telani Defense Ministry an talan danin exercise hi rampani sipai ten tactical level a thodun na tha le zau zok an dei theina tura buat sayani India le France kumsang khazakwa somko pathuma tang khan naval war game Varuna an nei thina kumin January khan Varun voisom hi pakhat na hi Western Seaboard ta nein nuclear power French aircraft carrier Charles de Gaulle frigate FS Forbin le province support vessels FS Merni Baka maritime patrol aircraft Atlantic te antelani India le France joint exercise Garuda po nikum khan atum sari na chu Jodhpur air station a anlo nei to bokani China chuan national budget 2023 ati chuaka defense budget chu za a pasari point pani zatina ti sang an budget anti san na hi anram poisa year trillion khatle point panga US dollar kluk le dingon zahi somthi le palizet ada ane China defense budget atana US dollar kluk le dingon zahi chuang da ane kum thum na turani ta a kum sang hi somthi pakhat khan atum khatna tan US dollar kluk le dingon zahi chuang hi da aloni to a kumin defense budget ati pun le hian a then omram te baka khothang ram abikin US ngai event a hlo ngal hle ani state media te chuan defense budget ti pun hi khovel huapa security din mun thlerin ramdang ten an sipai te an thuam chak chaudan ngai to in thil ti om takani ti an soya heti lai hian expert then khat chuan official an puan chu ai hian an defense budget atana an da hi atam zok hle tura an ngai ani China sarkar chuan an GDP atangin defense tana sum da hi a percentage ala hiam hle a then khatin soisel an tum lui mai ni in a soi sang hi som hi pathuma tana China defense budget siam hi US defense budget mun lia thana mun khat vel chau alani phathung US hian sang hi som hi pathum fiscala defense budget atan US dollar kluk le dingon zariat somnga pati ada a hei hian sipai te thuam chakna tur baka ral thuam long le aircraft le na tur te Taiwan le Ukraine pui na tur te a huam tel thungani China hian US nena an thil nei in thlau lu tuk chu siam that angai ti alo soifo to a
China hian aircraft carrier pathuma nei lain US hian som pakhat anei thunga hei wang hian defense budget ati pun mangin China hian ral thuam le sipai te thuam chak chho atumani heti lai hian an ho tu pa Xi Jinping chuan China sarkar le economy athunun na chu thuk zoka kalpui tumin Beijing a China lawmaker thut khom na reform rang pom ani beise ania rubber stamp parliament National People Congress NPC thu khom chuan si chu President Trump thumna chel turin an pomanga chu mai ni lovin siana tho pui tur athan chua te chu an pom pui zui bokang China chuan premier thar nei donin chu si ti lawa thu nei tu sang ber sikonin command ani dona tuna ni lai mek liking kiang chu si do dar ngam ani awangin a chol to don ani tuna China thu nei tu sang in bu khom na hi recession tia riat lar nin kum tin anei thinania kumin bi khian poimo na anei chu palai te chuan Communist Party le State Institution kalphung poimo tam tak chu an siam dang lam don wang ani China State Media in an ta lan dan chuan finance sector le scientific and technology na tholam chu na sa zo ka thunun le khuwa khir ani dona heiba ka hian private business lama party building work ti chak aniang atibok a omzia pera chuan Chinese Communist Party le sarkar in kung kai na chu chiang lo zo ka siam ni donin le party in private sector athunun na chu khau zo ka kalpui ani don ti na ani tun hnaya China chu corruption crackdown tia soin na sataka kalpuin sumdong thil ti theile hausa pui ta chu an chin riat lovin an bo mak maka tun hnai loka po tech sector lama China top deal maker langsar tak chu achin riat lovin a omme kani tunkara NCP meeting a hian Xi Jinping leadership chu ti nge zual ani dona China president atan mai ni lo armed forces heta than ani don boka nikum October thla khan Communist Party te chuan atram thum chelna turin an leadera an lo thlang fel to boka kum som tam tak tradition anga an nei bo chia in Xi Jinping ti lo chu Trump thum chel le om chun chu Communist China leader masaber Mao Zedong chia ani kum sang thi som pariat dai to khan NCP meeting chuan Xi Jinping an Trump thum ma chel theinan le adam chunga leader ani theinan Trump limit siam te an lo pai bo to ani Xi Jinping hian zero covid strategy awanga crackdown na satak kalpuya wangin business sector tlak niam siam that le wat chu timak mo anei angaya rampon lama chuan US nena in lai chin na chhezual zel le Ukraine in dona le tun hnaya spy balloon chungchang le Russian leader Vladimir Putin nena in hnim nai na an nei awangin ngai nat a hlo lo zual hle thung NPC a hian China chuan premier thar puang don bokin premier hi ramdanga prime minister ang hinin China economy mai ba ka administration lama thu nei tu sang berani premier atan hian Xi Jinping an amirin pernia ngai zinga tel li kiang chu da lu ani rinani Shanghai party secretary ni mek ni in Shanghai a covid lockdown reinial kalpui tu kha ani heba ka hian Xi Jinping cabinet tia ngai thei tur bureau standing committee member tur te lailan na nei ani bokanga abik takin China in commerce minister head of national development and reform commission propaganda chief le head of state security te chu tu tenge niang ti chu khovel ngai event atlinga Xi Jinping chuan mithiam ain ama le party rinom te athan rinna alian hle bokani khovel ram rang te chuan kumsom chuang lai in biak na le soi hona an nei nuwa khovel tuipui hum him ani theinan in rem na an siam theita ISIS treaty mangin kumsang hi somthuma chuan khovel tuipui za a somthum te chu hum hima omin marine nature te in siam that le theina tura khoi buai lovin aum don ani in rem na hi kar kalta in rin ni khan dar kar somthum le pariat chuang in biak na nei ani nuwa UN headquarters New York a zia ani ta ani kumtam tak chung funding le fishing right chungchanga
ngai dan in anglo oma wangin in rem na siam thei ani lova tuipui hum him lama in rem na siam hnung ber chu kum somli chuang kal to khan kum sa kha zakwa somriat pahnia UN Convention of the Law of the Sea kha ani kha in rem na mang khan high sea international water ram tin tena sangha an man theina long an kaltir theina le research an nei theina tur siamania ma se chung zinga za a pakhat point pani chau chu khoi thei lawa hum hima omani protected area pona marine life ta chu khoi thei an ni tlata wangin climate change mai ba ka sanghaman uchuak le shipping traffic awangin din munder thong taka a omzuya tun hnaya global marine species assessment le nung bera chuan za a somlai te chu mang mai thei din muna anding to ti in International Union for Conservation of Nature IUCN chuan an soi tuna protected area siam thar in rem na manga hum him tlat tur chuan sanghaman theina na satakina ti chep dona chu mai ba ka longkong te po kai herdang lam ngai donin le deep sea mining tuipui chuat metar zan hi vela thu ka tanga mineral lak chuat te po na sataka khuwa khirin aum dona ni deep sea mining mangin tuipui chuata mineral te lak chuat thin ania ma se hei hian marine biodiversity le ecosystem na satakin ati khobo ngai ani thunga chuti chung chuan sibe ta tangin mineral lak chuat tuma malak na chu lian tham tak taka kalpui reng ni in mi hring te ta na hlut na sang tak nei ani boxia wang ania copper nickel aluminium manganese zinc lithium le cobalt te chu tam tham tak tak lak chuat ania heng metal poimo te hi technology sang heng smartphone wind turbine solar panel le battery tan te poimo takman ani le thina ni tundin muna mei sang hi som hi pani thleng khan International Seabed Authority ISA te chuan deep sea mineral deposit te la chuak tur hian contract som thum pakhat an pe chuaka International Seabed kilometer million khat le point nga athui Mongolia ram tia zet chu mineral exploration ata na da ran mekina omani environmental group te chuan deep sea mining hian animal breeding ground na satakin ati khoboa noise pollution na satak asiam chuan marine life ati kholo tak zet anti International Seabed Authority te deep sea mining license pe chuak thin te chuan tuna chuan deep sea beta activity om tur te chu environment regulation khau tak nuaya kalpui ani to ang anti director of the IUCN Ocean team mina apps chuan soi ho na in hial na an nei ber chu marine genetic resources chungchanga ani thuwa soya marine genetic resources te hi oceana plant le animal latanga biological material te society tan abik takin pharmaceutical industrial process le food tan poimo ani thuwa soya ram hausa te chuan deep ocean explore turin resource le fund an nei lain ram re thei jok te chuan chuta tanga hlok na chu ram hausa te ne na ain za ta sem dan an zong ve thungani Dr. Robert Beshiak Ocean Research Stockholm University chuan tu te main ocean resource ram le aturu danang thelawa engtianga in sem tu nge tia po ngai dan mu mal ala omlo atia high definition TV lian mai nei la chu screen lian taka chuan pozel pali chok omse chutiang chu deep ocean kan riat diklo dan chu ani tun thlengin ocean chunga species noi ni le sing thum vel om angin kan ngaya ma se atak taka chuan makta tuai ni chuang an om nge yangai ani thung ti na soya ni tuna inrem na siam te hi inrem na siam turam te chuan an rama theu malak zom zelani theinan dan an la siam zui don ani